Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel, and of course ndi taka ni teka vele ni mi yisa le ka nkosi wa n'wina kokwani Chauke, Petronella Risima Chauke, and of course a ri karhi a vekiwa endlwini le makumu. So as ni swi tiva ku n'wina vele ku hayi mi lava ku ni vona ku a ku na vo Benny Mayengani na vo Gagashi na vo mani le nkosini le ku ya sapota kokwani Chauke, leswi hi nga ta khe hi swi kombisa la obviously I know you ku mi lava ku vona yini. First of all, a ku tele swinene, as you can see vana va humene xitalo ku ta support. As you can see ku na tenda na ri full leri kulukumba na hala ndzhaku tlhelo ku na rin'wana tenda vanhu xitalo va humene ku ta support na vana va xikolo obviously as n'wana loyi a ri n'wana wa xikolo and stuffs. Leri the main tent leri a hi ri ka rona, so ni le ndzhaku vana va humile ku ya va yi sapota kokwani Chauke. Of course hi vula sweswi hi general public before hi ya ka ti-influencers and stuffs. As mi swi vona ku na tende ra hala ndzhaku na rona ri kumeka va ri kha ri tele stuff like that. As mi swi vona kwala leri leri a hi khe hi ri zoom-ini nyana hi loko hi kota ku angarhela fast. As you can see vana va humile hi xitalo in overall, as you can see kwala hi khe hi fast forward. As mi swi vona ku ri a ku tele swinene, okay. So vo Masipala na Gagashi va fika ni twa ku hi fike hi katsa this section because like I vona ngopfu like in overall maybe va va jahela ku va ya kun'wana, so swi kahle tlhe va katsa ka this section. So yeah, va fika and stuff. As you can see va fika vo Gagashi loyi nga maxa green ndzhaku no manager la. Okay, let's continue. Do va announcewa. By the way na ku ba award va ko ku lava home ngopfu dance sense ni nga va katsa lavani va katsa because va huma ngopfu mavo. Sungulani wa mbirhi wa loko ku ri ke na munhu wo sungulani wa mbirhi wa vunharhu ta loko a superstar va honoriwe as a professor ni va acknowledge as an MC. Ai acknowledge ni bela mavoko Professor Mayengani. Yale mrangaphambi leswi swa mina ni nga swi vula loko ni yimba ni ku me ni te ni ri nexe loko ku ri na un'wana lava ku hi hamba hi famba swin'we vona a va fambe va ri voxe. Satwa mfundhisi mhani mfundhisi a hi acknowledgeni mhani professor hi va bela mavoko. I ti-colleague ta mina ka business entertainment, so ku na ti-colleagues tin'wana ta mina again aka business entertainment. Ta sungula hi lowa bodyguard ma divona na lo dimo mi ta divona kale di loko Baiza u le nghozini Tiyiselani Sambo is a very good guy, my brother awayini hi va bela mavoko. Ku tlhe ku va na founder and CEO twanani founder and CEO wa Gaza Kitchen. Gaza Kitchen a yi kumeki vo dzingidzingi kumbe lomu makaya a Devland. Hayi vanhu va Tonga loko ri xini a hi amukeleni manager Philani lavaya hi va bela mavoko. Ku tlhela ku va na another superstar ta ku yini kwa swi tele, face of big brands, event organizer, i mutswari wa majaha ya ku hlayanyana, i munhu loyi a nga teka hi khe hi fambisa nkhuvo wa ku saseka, a superstar Greater Gagashi municipality lava hi va bela mavoko. biggest boss ni ku ba wa da va ri kona ra ndhaku nyana, as you can see va ri ko hi ta wu vona ngopfu vhesa ni nga ri ku va announce for now. Ya in overall lava nga kokwani va fika leta ni maswo mi kosepa yi ri mbirhi, so va nga va leta yena ku fika and stuff like that. Okay, ya sa kusuku vele ku yiwa swilahlweni. Hayi ngo komba yona this section because wa moya nga ni ku to va vona va van'wana na van'wana ngoko ka Gagashi ko ivi ya nyamara na ngona nkambe me yale Masipala, as you can see.
Prof my president No, ya president Helen. Oh, ya president. so the president oh yi ri kona ku ta khoma yona i kokwana Chauke xikatla nkulukumba Howard on the left hi yona mi nga ta yi vona laha ka left Shilomani Hotel Yi pfukile minjhani? so leyi laha hi yona leyi nga laha then lava nsati wa president lava landzeriwaka number 3 Sorry, Buteri. So, yeah, that's Mandakaret. so a ku na vanhu va ntikelo swinene a ku na vanhu va ntikelo swinene ko ka gezini loko a ya ha kota ku fika mara a leyi a yi fikile mutini a ya ha kota ku fika because a yi kombiseni ku a yi endzeriwile as mi swi vona ku a yi na machanele mambirhi lamiya ku busy hi ti-business dealings ta ti-mining and stuffs mara yini ya va khoma xikata day before of course yi tlhe yi humesa swi le mandleni naswona swi important swi ve kahle so ku ve na vanhu vo tala ngopfu a ni ku video leyi ta helela ka ku va Chave a announcini leswi rapeni leyi loko i kha hi ta haleni ve hi ku fika DJ Mfundisi Manflora n'wa Chauke na Thembanyati na va acknowledge vukona bya vona vo a ni ku hi ta helela video clip leyi but ya ni kuma ku a ku tlhe ku va na another live laha hi nga kota ku va hi va vona na lavan'wana so hi ta hi khe hi khata hi ka that section because ku tlhe ku humelela na vanhu va ku hlaya kwalaha na mina ta ni kha ni va discovera kwalaha ka live because van'wana ni nga va vonanga and stuffs so ya mi khe ya mahlweni as a ni mi byerile ku nkulukumba Howard Mashava va ri kona ta tlhe va vona kahle in full view a kusuhani na Mayengani hi Chavise MC nga haleni va ri kona vo kwaleni oh okay let's go Yebo, yeah, ile isukini ke. After tears, ngela ku Zumbuwini. Okay, na DJ Mfundisi as you can see le na Thembanyati lava nga announce hi luya le a nga kusuhana na n'wana loyi nga mbala i jacket ya blue ya xikolo leyi Chayimani tam capture tam sadela ka WhatsApp. Yeah. Yebo, jani style pe. Yebo. as you can see Yeah, after tears. La bête DJ Mfundisi so bana mani. Yo wait, bana mani. Alright. Yebo. Tata na Thembanyati lava nga tshama laha. Bana sikolo va humini. After tears, vana va president Mayengani lexi. Chauke va kona hi lavona. siku la mari komendo Yiku famba ni va pro. Angeza ayisezihuma Lava. then Manflora n'wa Chauke hi lavawa mina vona ni ri ku va lava laveni obvious vo boss lady va bohiwa va ri kona yi ri kona yo boss lady as va vona kwalano and the nsati wa president va kombiseni already ka left ya boss lady Lava mani. I think in overall cover vanhu hinkwavo ka this section ya haleni ni ngo cheka if ni hupe wun'wana I will be reviewing this video and update in real time ama yin'wana ta highlights as mi swi tiva ku Mayengani hayi a ku ri photo everywhere a selfie mi hi tiva ku Mayengani everywhere swi famba na xilungu everyone a kha ya hela swihlangi lavakulu lavatsongo a yi kha ya heriwa president swin'wana swilo leswi ni nga swi vona ka this live Proper. Hello. vanhu va kombisa ku hi tsakela swinene and stuffs like that No captain, yes. I very woman mina huwa. No captain. Thembanyati ve karele. Hayi woman. Woman tendeni.
toloverile huwa a va vange hasahasa yin'wanyani a final close up ya vona hi leyi yi kota ku va yi teka va ri kusuhani kokwani Chawukela hi hetisisa section ya vona lani Manflora va vona boss lady madam president obvious the president professor itele kokwana wakhe bamakonyana ebukile ngobona bamakonyana ngawumeleka mthutaki iba hawadi Shilumani lava tatana Themba Nyathi bodi Bennett Fungwani Hofer na both better. Oh, you ruketa. Are you ruketa nje? Or maybe I'm wrong. Ah, you're not going to buy a second. You can TikTok nyana so. Let me see. Oh, I'll also review na. I'm not ruketa. Because man go man shaketa la magas. An shaketa man. No kan shaketa. Very man dia an shabani revel man dia. Oh, I'm going go na man. Oh, you're not le voice le madam kami on TikTok. Oh, okay. Hash. Ikomeni kwala Botfieldom kambe la nga famba na pahla miri isimolano ka malamle miri mala nga famba na pahla n'wana papa yokusha endleka swa matimba ilinyo ni hlangana swo kokwana ni swi landzeli ngopfu swa content letiya but hayi voice na yi tiva loko ni nga n'wi tivi munhu voice na yi tiva a ku nga ri sweswo ntsena hayi even mahosi bouncers ma mo tshama mabadeni ma le mpama a ma ri kokwa ko ka iPhone na ka mavalanga lava hi lavo ba munhu a yimisa milenge va ba munhu hi tlapa a huma rimila hi tihlo mahosi bouncer mahosi hi lava ri tatana Vusi na Fumani hi swona ne ya va pfumerini hi nhloko va ku yini ya mana nkani even in real life kasi mana nkani ma tikomba hi nga bohango la no vhora kha ni cheka kwala hi hamranga phanda hi khate ngo ti-40 vana va ri busy va ri all over na wena zani swi pfurini already hayi khate ngo yi khate swinene hi cause traffic yi kulu swinene ku mu nga borheka ni mu vo vanhu va kha va teka ti-images mu nga borheka hi no doubt ni nga lo kombisa ngopfu but that what was actually happening na hi live leyi mi kha ni yi cheka even up to 30 minutes president yi xuta na vakhandli va nhlonge yi xuta na mani na mani vanhu va hi teka ti-images and stuffs I think as an outro ngo vete vekela loko kokwani Ncaku yi kha yi va khensa yi video hela yeah a ni ri na kokwani Beni va ni sapotini na van'wana swi vula swin'wana hi ri ka Gaza hi ri maGaza i nga ti byeli ku i ta swi kota swa misava a ni nga ta swi kota handle ka aku kona Ncaku ya chingelo ku hayi munhu wo mbala maswo mara ku kona phone loko mo mbala formal I think that's where you belong ku langutana swa tikomba ka formal i swilo leswi mi fike mi swi mbala vula swo nghenisela I think that's where you stand okay let's go vona matimba ya vona ya ni tiyisini ene va tlhe va ta na family ya vona va ku no hi ta hi ku tiyimisela na sesi N'waflora laha tlhelo laya yi karhi ku i karhi ku rirhandzu a ri fani na bega n'wina a ri mpoperiwi lavawani i Manflora N'wachauke ani hi yoho loyi vulavula ngoma leyi ya ku rirhandzu a ri mpoperiwi a ri fani na bega rirhandzu ra Madavula i rirhandzu ra Madavula mi swi hleketa njhani sweswiya mara kumbe hi ku tintambi mitaniyani hi ku na kokwani Beni ku na tinghoma tin'wana loko i fa wa havu mata va yi dye ngomali vanhu i ngoma leyi hikokwani laha ka ya hle mistake laha Gaza ka government yi fanele yi mi tsarini no yo faka va national anthem ya ka Gaza vanhu va dyetele mali va tiva ku va ta fa yi nga ta sala na vavasati hi ngoma liya va nga ta va di mali va siyela va le ku hluphekeni already vanhu lava ni vulavulaka hi vona van'wana va tiva na va tiva va vona ku hi ku va ta fa va nge hevu i makhelwani un'wana hikokwani makhelwani i dye mali yi hela na movha leya yena a xavisa mara makhelwani kokwani Ncaku va mikoyile ngopfu dye mali hinkwayo straight a ka ha ri nchumu anyway loko mi vona vanhu va ta vana va tele swona wa ta ku rhandziwa hi vana ve ri i vutomi swilo sweswo loko wo twa ximanga loko vabya
xi ta yi fika yi sombolota ncila xi ku ngewu i le ku feni kahle kahle a wa ha ri na vutomi hayi mkomi kokwana a ni kensile kokwana n'wana bava hayi arits Bennett so yaleyo bot Bennett laha hi kha hi vula hi yaleyo and the staffs helele xitiri xa lipompo mi nga rivali helele veri i hosi ya section yini masection yi nga le ku tekeni laha ya i khe ti humesa na wena ti humesinyana va fika mo hi ku humesa na professor ku biya ku fika kwini i na professor xa yena xa kwenta yeah, I think I've heard kwala yena nga teka most part of the videos like nto live la hinkwayo ya kha yi teka like hi cover so nga loko a tirhini swinene i tirhini swinene a khensa nkosi wu kona on Facebook if mi la ku vona obvious mi nge vekile ti-parts hinkwato loko n'wina vhevhe na swi tiva ku mi lavo swo tsakisa ntsena very and stuff like that so yeah hi leswo a va heteli kahle na vo hi leswo loko ri a mi ngeza mi subscribe hoyi ni to kombela mi tlika subscribe No.